NAS ili Network Attached Storage je uređaj za mrežno skladištenje podataka, što se jednostavno može iskoristiti kao centralizovano mrežno rješenje za čuvanje različitih podataka, od fotografija, videa do klasičnih Office dokumenata. Synology Disk Station DS220 Plus je NAS koji je najlakše preporučiti prozumerima, ali i svima koji žele svoj prvi napredniji NAS uređaj. Pokreće ga dvojezgreni Intel Celeron J4025 procesor sa maksimalnom turbofrekvencijom od 2,9 GHz uz 2 GB RAM memorije koju je u slučaju potrebe moguće dodatno proširiti. Kompaktno kućište integriše još dva USB 3.2 porta, jedan sa prednje i jedan sa stražnje strane, te 2 gigabitna Ethernet porta. Dva LAN porta su uvijek dobrodošli, prije svega zbog podrške agregacije pa se pretvaraju u jedan 2 gigabitni link, ali i zbog sigurnosti u slučaju da jedna od konekcija otkaže. Ispod prednje maske nalazi se otvor za pristup slotovima koji podržavaju instaliranje 2,5 ili 3,5 inčnih SATA diskova. Instalacija sa kliznim slotovima je potpuno jednostavna, a podržana je i hot swap funkcija izmjene diskova u toku rada NAS-a. Jedna od prednosti Synology NAS uređaja sa više disk slotova je podrška za Synology Hybrid RAID povezivanje diskova. SHR omogućava povezivanje diskova različitih kapaciteta i povećanje prostora za pohranu bez potrebe za ponovnom izgradnjom RAID-a. Setup i puštanje u rad nije komplikovan i za one koji manje poznaju mrežne tehnologije. Synology Disk Station Manager ili DSM operativni sistem, pored omogućavanja da ovaj NAS koristite kao običnu biblioteku za arhiviranje, zbog svoje fleksibilnosti omogućava da ga pretvorite i u nešto više. Tako od njega možete napraviti Entertainment Hub sa različitim aplikacijama poput Audio Stationa za muziku, Moments i Photo Station za fotografije ili Video Stationa za video i filmove. Sve ovo funkcioniše sa podrškom na različitim uređajima i platformama, kao što su Windows, Linux, macOS, Android ili iOS. Pored uobičajenog backupa ili sinhronizacije, uključena je podrška i za Synology Active Backup for Business paket, koji omogućava pravljenje backupa Windows i Linux PC-a, i to kao image fajla, fizičkih servera i virtualnih mašina, naravno potpuno besplatno. Pored ozbiljnih poslovnih opcija, ovaj NAS može biti i odličan lični cloud, korištenjem Synology Drive aplikacije koja omogućava pristup ličnim arhivama podataka putem internet konekcije bez obzira na lokaciju. Sve to, ali i mnogo više, dostupno je kroz Package Center unutar DSM operativnog sistema, pa na korisniku ostaje maštovitost upotrebe i iskoristivost jednog ovakvog mini servera. Synology Disk Station DS220 Plus NAS je dostupan uz podršku i servis putem lokalnih distributera, a više informacija možete pronaći na linkovima koji se nalaze u opisu videa.